Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu Imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aqsi ma tala wa huwa ala qismaini a'ni mufrada kulliyin aw juz'iyyin haitsu wujida. Cukup. Kemudian wa naqisu wasmi bi khassatin faqat أو مع جنس أبعاد قد ارتبت وما بلفظ لديهم شهيرا تبديل لفظ برادف أشهر والشرط كلا أن يرى مطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا. Kemudian Tummal qadaya indahum qismani syartiyatun hamdiyatun wasani kulliyatun syakhsiyatun wal awwalu imma musawwarun wa imma mumalu wasu kulliyan wa juz'iyan yura wa aba'un aqsamuhu haitsu jara. Kemudian wa in takun mahsuratan bisuri fanqus bi dhiddi suihal madhkuri wa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatan juz'iyah wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatan juz'iyah. Al-aqsu qalbu juz'ail qadiyah ma'a baqa'is sidqi wal kayfiyah. Cukup. Kemudian yang terakhir wa raf'u talin raf'a awwalin wala yadhamu fi aqsihi ma liman jala wa iyyakum munfasilan fa wad'u dha yuntiju raf'ataka wal aqsu kadha wa dhaka fil akhasi thumma iyyakun mani'a jam'in fa bi wad'in dhadukin. Ya, nah bagi dua Adiyah amiyah, adiyah syartiyah disebut beti, beti adiyah bagi dua ya nah amiyah disebut beti. Tsummal qadaya indahum qismani syartiyatun hamdiyatun wasani kulliyatun syakhsiyat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.